Zamislimo na trenutak tu scenu, sliku koja se urezuje u svest, pre nego što uopšte shvatimo razmere tragedije. Pred nama je hladna planina, surova i neoprostiva. Sneg, blato i inje prekrivaju obrise smrznutog tla, dok gusta, neprozirna magla guta krošnje tamnih četinara i sakriva opasnost koja vreba iz svakog useka. Iz te tmine izranjaju siluete. To su iznureni vojnici, lica potamnelih od baruta i nespavanja, sa očima u kojima se ogleda teret kakav ljudska psiha retko može da ponese. Vetar nosi eho teške artiljerije, a duboko dole, u kotlini ispod njih, leži opkoljeno Sarajevo. Grad se guši u čeličnom obruču, lišen struje, vode i nade. U vazduhu visi teška, opipljiva svest o tome da bi pad samo jednog jedinog pravca, samo jedne kote na ovoj planini, mogao zauvek promeniti sudbinu stotina hiljada ljudi. Igman u tom trenutku nije bio samo geografski pojam. Nije bio samo još jedna planina na topografskoj mapi. Igman je bio posljednja nada. To je bio posljednji prolaz, posljednja krvava linija preko koje je Sarajevo još uvek moglo da diše. Odluke donete u blatu i hladnoći ovih šuma nisu odlučivale samo o ishodu jedne vojne operacije, već o tome da li će jedan celi grad preživeti noć. Ovo je priča o bitci u kojoj je izdržljivost ljudskog duha postala posljednji štit pred uništenjem. Da bismo u potpunosti razumeli epsku dimenziju i stratešku težinu borbi za Igman tokom leta 1993. godine, neophodno je da se vratimo korak unazad i sagledamo širi, stravični kontekst rata. Sukob koji je buknuo u proleće 1992. godine ubrzo se pretvorio u niz brutalnih teritorijalnih bitaka i iscrpljujućih opsada, od kojih je ona oko glavnog grada postala simbol celokupnog stradanja. Opsada Sarajeva zvanično je počela u aprilu 1992. godine, a njeno trajanje od neverovatnih 1425 dana čini je najdužom opsadom jednog glavnog grada u celokupnoj istoriji modernog ratovanja. Obruč koji su uspostavile neprijateljske snage zavezao je čvor oko kotline, pretvarajući svaki izlaz iz grada u smrtonosnu zamku. Značaj Sarajeva bio je apsolutan, višeslojan i ključan za sve strane u sukobu. Za branioce to je bio politički, administrativni i kulturni centar, jedini stvarni dokaz postojanja državnosti pred očima pasivne međunarodne zajednice. Vojni i politički kolaps Sarajeva značio bi siguran slom celokupne strukture armije Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, za napadača, kontrola nad ovim prostorom, ili makar njegovo potpuno i hermetičko odsecanje od ostatka sveta, predstavljala je krunski ratni cilj. Neutralizacija Sarajeva omogućila bi snagama Vojske Republike Srpske nesmetano povezivanje teritorija od istoka do juga i apsolutnu pregovaračku dominaciju. U takvom ambijentu, gde se život merio milimetrima i sekundama, planina Igman, smeštena jugozapadno od grada, izrasla je u jedinu preostalu tačku kontakta sa spoljnim svetom. Igman je masiv koji dominira Sarajevskim poljem, sa surovim i neopisivo teškim terenom. Guste, mračne četinarske šume presecaju strme litice, duboke uvale i uski zemljani putevi koji se nakon i najmanje kiše pretvaraju u neprohodne kaljuge. Vremenski uslovi na Igmanu su ekstremni i nepredvidivi. Čak i u jeku leta, planina nosi zloglasnu reputaciju mesta gde noćne temperature naglo padaju, a guste magle onemogućavaju vizualni kontakt na udaljenosti od svega nekoliko metara. Za vojsku ovakav teren je istovremeno noćna mora za napad i idealan poligon za žilavu, gerilsku odbranu. Upravo preko te divlje i nepristupačne prirode vodio je takozvani put spasa, jedina makadamska žila kucavica koja je povezivala izolovani grad sa slobodnim teritorijama u centralnoj Bosni. Da bi ovaj put uopšte imao svrhu, bilo je potrebno premostiti nepremostivo, a to je bio Sarajevski aerodrom. Aerodrom koji se nalazio pod kontrolom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija
predstavljao je fizičku barijeru između obruča na Dobrinji i podnožja Igmana u Butmiru i Hrasnici. Zato je u proleće 1993. godine prokopan Sarajevski ratni tunel, uski, mračni prolaz, iskopan ručno ispod same aerodromske piste. Kroz taj tunel, u opkoljeni grad, stizale su prve značajnije količine oružja, municije, medicinske opreme i hrane. Ali tunel je bio samo početak. Sve što bi izašlo iz njega moralo je proći kroz Hrasnicu i uspeti se uz zastrašujuće strme, uske igmanske puteve pod konstantnom opasnošću od artiljerijskih udara i zaseda. Zato je svaka borba za Igman bila borba za sam kiseonik grada. Leto 1993. godine donelo je politički i vojni pritisak nezapamćenih razmera. Dok su vojnici krvarili u rovovima, u Ženevi su se vodili pregovori o Owen-Stoltenbergovom planu, koji je predviđao podelu zemlje na 3 etničke republike. Plan je srpskoj strani nudio 53% teritorije, a ofanzivna dejstva na terenu imala su jasan cilj da snagom oružja i potpunom blokadom Sarajeva prisile bosansku delegaciju na kapitulaciju i prihvatanje tih uslova. Prepoznajući stratešku ranjivost i osjetivši istorijsku priliku da zada konačan udarac, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, početkom jula pokreće jednu od najmasovnijih operacija u ratu, pod kodnim imenom Lukavac 93. Cilj ofanzive bio je monstruozno jasan. Stvoriti direktnu i trajnu vezu između teritorija pod kontrolom svojih korpusa, potpuno preseći rutu snabdevanja ka enklavi Goražde na istoku i ono najvažnije, fizički zauzeti Igman i Bjelašnicu, preseći put spasa i hermetički zatvoriti obruč oko Sarajeva. U ovoj operaciji napadač je angažovao oko 15.000 elitnih vojnika, uz apsolutnu dominaciju u oklopu, teškoj mehanizaciji i artiljeriji. Naspram njih, branioci su bili razvučeni, logistički iscrpljeni, bez oklopne podrške, oslonjeni isključivo na prednost terena i nadljudsku pešadijsku izdržljivost. Udar je bio strahovit. Već do sredine jula pale su strateški važne kote. Zauzet je prevoj Rogoj, zatim Delijaš, a nedugo potom i Trnovo, što je izazvalo pravi egzodus izbeglica koje su u kolonama bežale prema Igmanu. Padom Trnova presečena je direktna komunikacija sa Goraždem, a smrtonosna mašinerija Vojske Republike Srpske neumoljivo se okrenula prema najvišim vrhovima Bjelašnice i Igmana. Pritisak na branioce postao je neizdrživ. Artiljerija je nemilosrdno tukla po svim putnim komunikacijama, presecajući vodove za snabdevanje, drobeći šumske zaklone i spaljujući položaje u podnožju. Započelo je masovno i haotično povlačenje trupa. Panika je preplavila komandne centre. Jedno od najžešćih poprišta ovih julskih borbi bila je kota Proskok na Bjelašnici, gde se odvijela prava klanica. Pred vojskom od 15.000 ljudi i stotinama oklopnih vozila, liniju je očajnički branila 182. Viteška Fočanska lahka brigada. U periodu od samo 20 dana jula, u širem rejonu Proskoka, živote je dalo 46 boraca ove brigade, a njih 256 je teško ranjeno. U rovovima gde se linija merila metrima, a borba vodila prsa u prsa, neprijatelj je napadao i do 8 puta dnevno, koristeći čak i helikopterske desante da bi branioce udario sa leđa. Na ovom komadu smrznute zemlje istakli su se obični ljudi bačeni u neobične okolnosti. Komandant bataljona Dževad Hanjalić herojski je pao na dužnosti 17. jula braneći ovu uzvisinu, dok je borac Osman Đuderija običnim bestrzajnim topom sa ramena uništio tenk Vojske Republike Srpske u kojem se prateći operaciju nalazio sam komadni vrh ofanzive. I pored neverovatnog herojstva, pod kišom granata i vihorom čelika, branioci su bili primorani na povlačenje sa Proskoka, ostavljajući iza sebe spaljena sela i krvave rovove. Padom Proskoka, zatim hotela Famos i najviših vrhova Bjelašnice, odbrana Igmana se 1. avgusta praktično raspala.
Hiljade vojnika počelo je u kolonama da napušta igmansko bojište i da se izvlači prema Pazariću i Tarčinu, ostavljajući otvorena vrata za konačan pad grada. Komanda odbrane bespomoćno je pokušavala da uspostavi red. Situacija je bila na ivici potpunog ambisa. Vizualna kontrola terena sa osvojenih vrhova značila je za napadača potpunu kontrolu vatre. Sarajevo je, više nego ikada ranije, stajalo na samoj ivici uništenja, čekajući trenutak kada će oklopna vozila neprijatelja preći preko posljednjih igmanskih prevoja i spustiti se direktno na Hrasnicu i ulaz u tunel spasa. U tom trenutku apsolutnog očaja vrhovna komanda povlači posljednje poteze na vojnoj šahovskoj tabli. Znajući da konvencionalna statična odbrana više nije moguća pod tolikom koncentracijom vatre, donosi se odluka o uvođenju najelitnijih, specijalno obučenih, lakih pešadijskih jedinica u grotlo Igmana. Među njima posebnu ulogu odigrala je elitna jedinica za specijalne namene poznata kao Crni labudovi, borci prekaljeni na najtežim ratištima širom države, nazvani po šifrovanom imenu svog prvog komandanta Mehtina. Oni nisu došli da vode statičan rat protiv tenkova, jer je to značilo sigurnu smrt. Došli su da vode manevarsku, elastičnu odbranu. Upravo tu se krije suština pojma koji objašnjava zašto je ovo bila taktička odbrana koja je spasila grad. U vojnoj doktrini, suočen sa nadmoćnijim neprijateljem, komandant mora da žrtvuje prostor za vreme. Umjesto da očajnički brane svaku uzvisinu gdje bi bili uništeni dalekometnom artiljerijom sa Bjelašnice, branioci su se planski povlačili na uske šumske prevoje, duboke uvale i prirodne prepreke gdje vojska Republike Srpske nije mogla da iskoristi svoju oklopnu mehanizaciju u punom kapacitetu. Neprijatelj bi zauzeo kotu, proglasio uspeh, ali bi ubrzo shvatio da svaki dalji silazak niz planinu vodi pravo u savršeno pripremljenu pešadijsku zasedu formiranu u mraku četinarskih šuma. Ako želiš još ovakvih ratnih dokumentaraca, pretplati se na kanal Ratograf. Kako su dani 1. nedelja avgusta prolazili, tempo borbi poprimao je obrise prave apokalipse. Pritisak oko Sarajeva se stezao do mere da su svi u gradu znali da je pad Igmana pitanje sata, a ne dana. Najnapetiji i najkritičniji trenuci cijele operacije odvijali su se u neposrednoj blizini samih ulaza u gradsku zonu, na objektima poznatim kao Golo brdo i Hrasnički stan. Ove tačke bile su doslovno posljednje kapije iznad naselja Hrasnica. Komandant odbrane Igmana susreo se na Hrasničkom stanu sa komandantom lokalne brigade i dobio kratku poruku. U Hrasnicu neprijatelj ne sme ući, nema povlačenja, branit ćemo se sa ovim ljudstvom što nam je ostalo. Da su oklopne jedinice uspjele da probiju odbranu na ovim tačkama, imale bi otvoren i neometan vizuelni i vatreni put pravo u ulaz tunela spasa, čime bi rat verovatno poprimio potpuno drugačiji, tragičan kraj za branioce. Osjećaj opasnosti na tom uskom pojasu šume bio je paralizujući. Vatra je padala neprekidno. Drveće se pod silinom detonacija kidalo u komade, a hiljade smrtonosnih drvenih krhotina mešalo se sa užarenim gelerima, stvarajući oblake smrti kroz koje su vojnici jedva mogli da vide jedni druge. Očajnici su noću pretrčavali aerodromsku pistu kako bi se priključili braniocima. Diverzantski odredi su u više navrata pokušavali kontranapade da povrate izgubljeno Golo brdo. Uspevali su da probiju prve linije, ali bi se pod stravičnom artiljerijskom vatrom morali povlačiti nazad. Umor je lomio i najčvršće karaktere. Ljudstvo na prvim linijama nije imalo smenu danima. Zalihe municije svodile su se na ono što je pojedinac nosio u svojim redenicima. Voda je postala luksuz veći od zlata, a ishrana se svodila na retke konzerve koje su raznošene puzeći kroz blato. Psihološki pritisak pržio je nerve. Sa jedne strane suočavali su se sa nemilosrdnom, masivnom mašinerijom koja je palila sve pred sobom, a sa druge strane ležao je strah od kolapsa vlastitog grada koji ih je odozdo posmatrao čekajući presudu. Ali upravo u toj tački apsolutnog loma,
priroda taktičke odbrane pokazala je svoju pravu snagu. Svaki padni ugao, svaki usek, svaka konfiguracija zemlje korišćena je kao oružje. Vojnici elitnih jedinica grčevito su držali ključne putne komunikacije. Neprijatelj je usporavan. Vreme, taj neumoljivi faktor svakog rata, postepeno je počelo da curi kroz ruke planera ofanzive. Što je prodiranje bilo dublje ka Hrasnici, to su odbrambene linije postajale zbijenije i gušće. Otpor je bivao sve fanatičniji, a napadački zamah gubio je svoju operativnu brzinu u gustoj vegetaciji i beskompromisnim protivnapadima branilaca. Svaki sat zadržavanja neprijatelja plaćen je krvlju, ali svaki taj sat omogućavao je političkom vrhu u Sarajevu da alarmira svetsku javnost. Zbog izuzetno snažnog otpora koji je potpuno usporio oklopne klinove pred samim ciljem i pod pretnjom vazdušnih udara NATO-a, kao i sve snažnijeg pritiska međunarodnih pregovarača poput generala Brickmana iz Umprofora, napadač je bio primoran da sredinom avgusta obustavi aktivna ofanzivna dejstva na ovom pravcu. Front se na samo par koraka od totalne propasti grada konačno zaustavio. Uz dogovor o povlačenju dela snaga na pozicije preofanzive i dolazak snaga Ujedinjenih nacija na vrhove planine, bitka je ušla u novu fazu, ostavljajući iza sebe spaljena brda i stotine mrtvih i ranjenih. Posljedice ove epske bitke su duboke i dalekosežne, zbog čega ona i danas zauzima jedno od centralnih mjesta u vojnoj istoriji rata. Napadač jeste odneo taktičku i teritorijalnu pobedu na širem operativnom nivou. Operacija Lukavac 93 rezultirala je zauzimanjem Trnova, osiguranjem planinskih prevoja Rogoj i Grebak i uspostavljanjem kontrole nad većim delom planina Treskavice i Bjelašnice. Time je jedan od glavnih ciljeva ostvaren. Snabdevanje ka istoku bilo je presečeno. Međutim, onaj glavni, strateški cilj koji je trebalo da okonča rat potpunom predajom Sarajeva nije ispunjen. Fizičko presecanje Igmanskog puta nije ostvareno. Taktička odbrana, vođena kroz nepojmljivu patnju, žrtvu i prolivenu krv po smrznutim čukama Proskoka, Golog brda i Hrasničkog stana, sačuvala je onu najkritičniju stazu kroz koju se grad hranio i disao. Da je linija popustila na posljednjim bedemima Igmana, tunel spasa bi izgubio svoju svrhu, pretvarajući se iz puta spasa u bezizlaznu grobnicu pod zemljom. Gubitak ove komunikacije značio bi brzu smrt od izgladnjivanja, potpunog gašenja saniteta i krajnjeg vojnog sloma. Odbrana Igmana 1993. godine tako stoji kao monument snalažljivosti, upornosti i vojne veštine u uslovima ekstremne oskudice i beznađa. Ona svedoči o tome kako se pametnim iskorišćavanjem terena, mobilisanjem snaga u najkritičnijem momentu i fanatičnom odlučnošću običnih ljudi može otupiti udar višestruko snažnijeg i opremljenijeg neprijatelja. Očuvanje ovog pravca donelo je opstanak ne samo trupama na terenu, već i opstanak svake iskre nade za preko 300.000 civila koji su strepeli u mraku Sarajevske kotline. To nije bila borba samo za prevoj, put ili šumu. To je bila borba za goli opstanak Sarajeva. U svetu vojne strategije, priče poput ove ne smeju biti prepuštene zaboravu. One su dokaz da se na ratištu ne sudaraju samo mašine, tenkovi i teški kalibri, već i snaga ljudskog uma suočenog sa ponorom i nestankom. Ukoliko cenite detaljne, sirove i profesionalne analize vojnih operacija, ukoliko vas zanima istinska slika ratnih dešavanja bez ulepšavanja, ostavite svoje mišljenje i zapažanja u komentarima ispod. Podržite naš rad lajkom, podelite ovaj video i obavezno se pretplatite na kanal Ratograf za još ovakvih ozbiljnih priča iz vojne istorije. Vaša podrška je ključna u očuvanju sećanja na događaje koji su trajno oblikovali naš prostor.